ababaza aha ofisi ya RDC wa Ibanda okwayo kwetumbitwa kwabo bagumize ngo tubine za caja zabo nk'abantu kandi okutunga umuriro hati no boine okuvuga okuzigorora urugendo rwa kilometer 25 kagamba hono umumba kurba company turukumbuza kintu cy'umuriro na cajas yatugera ngo waine kitongore cyeye cyo kushohoza piki kandi hariho na n'icya batteries nagarika manager anti kubamba amanyengwe bitongore ni bibiri ningashi ni bishatu nyowe piki bakuza kujimpa bakajimpera umucaja bakajimpera mu battery ahi babire nibatunjira umuriro taciroho nibenda ngo hakiri buri town yona ebeine aho kutunga umuriro kuba ntuvuga tuzahari munonga siranarayo ushanga hatari yo swapping center cyereka ngo niza guteka mukunde nangire nka let's say nka Kamwenje ni gwahwera ho Kamwenje niza guteka mu boda ninga taxi paka kugereta battery ibanda twamanyise bwangu pikezi nezalo no kuruga umukitongore cya Union kandi batteries ekitongore cya Spiro konko bujunane zibabwona buri ahari Union okutereza enshonga yaba boda abari kwetombwita okutambura n'intambura konko kuza kuswapinga battery kugira ngo garize bantere mu izwiri eco tuba kuchikora nibanyoreka ngo iri kurozi hata inka direki inka manyire nyine cyo ninkosa akaro kunabire ntireho kare umuhezi wa RDC ahabwibanda Godfrey nabireba bwanyuma yo kumuhikirira yagambaho n'abashiri kwataho okuruga ombitongorebe Now, these guys return the batteries. You have requested for 2 weeks. Yes. And what if we go beyond the 2 weeks? What will happen? I don't think within 2 weeks we wouldn't have sorted that issue. Because I am only, the reason why I've asked for 2 weeks is because I would have asked for 1 month. Just to akanjire battery. Eziba kuleta hari bulizo ntuzikora ki tuzikolesa. Kunkizoberi twala cyakora ki niba tureta battery makumyaga ahari piki nsanzu na zingaye mwena bani ntibanza kuyanka battery natalo wabala kuruga kasheshe kuko mwabazi nivuga battery ibiri to mutwara kumwena kakaga na 8 ezezi kwani nkole twagambaho na Wilson Kansime omujwekero wa Unity omu district ya Ibanda kanagira ngo bariyo bakwatagana n'ekitongore cy'amashanyarazi echa Uganda Electricity Distribution Company Limited okora no kutaho emyanya yo kucagingiramo abumeme bino bagakwera ho akasheshe ni procedures zo korabamu ninge mutendera no yuza form rero sasura sente rero biza bakurambura nk'ebyo ebyo byona babukoze konka batupromisinga ngo ombwire bwa hagufu biza kuba batutereza Gasha kwa Timothy Mushabe omuri Ibanda.